құрметті әріптестер, Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсүйкент ауылы Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледждің тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығының арнайы пән оқытушысы Тұрғындарна Нұрмаханбайқызы. Добрый день! Я Габриэль Элеонора Арутюновна, профессиональный колледж имени Анвара Исмаилова, Дагестанская область, город Аксүйкент. Задачи данного урока являются обучающие, ознакомить учащихся с видами шоколада, технологии их приготовления, способами применения. Развивающая, научить обучающихся умениям, навыкам изготовления корпусных конфет из шоколада, а также технологической последовательности изготовления шоколада. Воспитательная, воспитывать творческое мышление, моторные навыки, самостоятельность. Данный процесс будет сопровождать мастер кондитерского производства Пилигрим Бердимбетова Зияда Шоколадовна, а также студентка Каримгулова Саида. Шоколадные конфеты – это любимое лакомство миллионов людей. Свою популярность они начали обретать еще в 15 столетии. Правда, тогда позволить себе конфеты могли лишь представители высших сословий. Зато сейчас они доступны каждому. Одной из разновидностей этой сладости являются конкурсные конфеты. Для того, чтобы перейти к нашему занятию, нам необходимо ознакомиться с техникой безопасности. Техникалық шараларды қолдану барысында бізге бірінші жұмыс барысында қажетті болатын құрал-жабдықтарды дайындап аламыз. Ол үшін бізге қажетті керекті құрал-жабдықтарымызды дайындап алдық. Солардың жұмыс істеп тұрған барысын тексеруіміз қажет. Және де шок морозилка керек болады, барлығын алдыға қосып дайындап аламыз. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится поликарбонатная форма, погружной блендер, пикнометр, шпатели, мраморная доска. Ал бізге қажетті өнімдер клубничный прослойка қажет болады, қара және ақ шоколад керек, сливки қажет болады, және де софт лайм и лаймның концентрациясы қажет болады. И және де тримарин керек. Для того, чтобы приготовить ганаш, нам необходимо использовать следующие продукты. Саида, пожалуйста, расскажи технологию, как мы дальше будем готовить ганаш. Әуелі сливка 50 градусқа дейін жылытып аламыз. Сосын лаймның цедрасын қосып 10 минут демалдыруға қоямыз. Ал сосын дайын болған массаны еріген шоколадқа қосып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Сосын лаймның сотын қосып, тағы езіп аламыз. Приступаем к работе. Значит, необходимо нам залить сливки, нагреть их при температуре 50 градусов. Скажите про ганаш. Ганаш бұл әртүрлі тазалық үшін тамаша қоспа. Сіздер оны әртүрлі жемістер және жидектер мезгілдермен араластырып қолдануға болады. Сливки до 50 градусов. Теперь их нужно смешать в центре ваги. Оставить охлаждать. Здесь шоколад. Далее нам необходимо растопить шоколад. Өздеріңізге белгілі шоколад бірнеше түрі болады, қара және ақ және сүтті шоколад болып бөлінеді. Бүгінгі біздің қолданып жатқан шоколадтарымыз қара және ақ түсті шоколад. Шоколадты ерітіп жатырмыз. Нам необходимо смешать со сливками.
Посадили лайм со сливками. Добавляем, добавляем ваниль. Что это сейчас сделать шоколадным соусом? Лайм. Пробить туда однородную массу консистенцию. Мы перекладываем фрагментик. Дальше что нам необходимо сделать? Это уже получается у нас готовый ганаш, да? Полученный ганаш нам необходимо остудить до 27 градусов. Далее нам необходимо, дальше нам нужно сделать темперированный шоколад. Темперирование шоколада мы будем делать, использовать темный шоколад с какао-маслом. Темперировать шоколад нужно правильно. Правильное темперирование позволяет избежать появления на поверхности шоколада сахарного или жирового налета. Дедушка Павловна, пожалуйста, расскажите о правилах темперирования. Как темперировать процессінде үш түрлі фактор маңызды. Олар бақылап температура және араластыру. Ақ шоколад 45 градусқа дейін ериді. Оны төмендетіп алып массаға жеткіземіз. Қара шоколад 45-50 градусқа дейін ериді. 27 градусқа дейін салқындатылады. Содан кейін 31-32 градусқа дейін тағы жарамды массаға келтіреміз. Сүтті шоколад 40-45 градусқа дейін қыздырамыз. 25-26 градусқа дейін салқындатып, содан кейін 29-30 градусқа дейін жеткізіп қолдануға болады. Спасибо. 45-50 градусқа дейін.
Переходим к темперированию. Темперировать обязательно нужно на мраморной доске. Itu berdua sama lama. Нам нужно опустить температуру до 27 градусов. Шоколадка болған моментте температурасының маңызды болады. Температурасы өлшеп қайтарайда, өзінің қажетті температурасына жеткенге дейін суытуымыз қажет. Как только температура достигнет 27 градусов, нам нужно отправить в миску обратно. В этом случае нам очень хорошо помогает пикнометр, который очень быстро показывает температуру. Это самый необходимый прибор при темперировании. Шоколадның 27 градусқа төмендеді температурасы. Және шоколадымызды өзінің ұрысына алып жатырмыз. Дайын болған шоколадты қоспамызды кондитерлік сотқа салып дайындап аламыз. Рабочая температура должна быть 31-32 градуса. Заливаем шоколад в форму. Pada формаға құйып жатырмыз. Ол үшін мешоктағы шоколадтарымызды бір бетті формаға құйып шығарып. Шоколадтарымыз құйылып болды. Здесь нам нужно обязательно включать форму агоста для того, чтобы вывести воздух, чтобы не было языков на поверхности шоколада и внутри. Шоколадымызды теңестіріп болдық. Шоколадқа құйғанда жан-жағынан тұрып қауыптау өте маңызды болып табылады. Себебі біздің шоколадты қосқан ішіне бұл ауа алып қоймауы қажет. У нас получился корпус тонкий, который нужно застабилизировать. Хорошо протемперированный шоколад стабилизируется в шоковой заморозке за 3-4 минуты. Жаңағы заморозкаға қойған шоколадымызды алып келеміз. 3-4 минут қажет болды бізге қабу үшін. Шоколаддарымыз.
Шоколадқа қосылған бірінші клубничный прослойканы құйып жатыр. Және де қоспаның ішіне толық түрде құймаймыз. Жартылай күйінде клубникамызды салып жатыр. Затем нам необходимо заполнить ганашом. Дайындап алған ганашымызбен толтырып жатырмыз корпустың ішін. Беті біркелкі толық түрде болу үшін бетке дейін құямыз. Заполнив корпус нашими начинками, нам необходимо застабилизировать шоковой заморозкой. Для закрытия корпуса нам понадобится еще раз затемперировать шоколад, разогреть его до определенной температуры. Корпусты конверттің бетін жапып үшін шоколадты ерітіп алдық. 45 градуста еріген шоколад. Және де суыту барысы болды. 26-27 градусқа дейін салқындатып жатыр. Шоколадымыз 26-27 градуста салқындатылып алынды. Енді оны керекті ысымызға алып, мешокқа салып аламыз. Довели наш стимулированный шоколад до температуры рабочей 30-32 градуса. Нам нужно отправить это снова в конвертик и закрыть корпус.
обеспечиваем формой для удаления воздуха, и теперь нам необходимо убрать излишки шоколада. және де артық шоколадтарды алып жатырды. Және заморозкаға қоямыз. Шоколадымызды заморозкадан аламыз. Қатып қалды уже. Чтобы выбить из формы наш шоколад, нам необходимо ребром постучать в доске. Түзей аламыз. Выбили наши конфеты из формы. Требования к корпусным конфетам должны быть конфеты без жирового блеска, иметь глянцевую поверхность, ровная поверхность должна быть. Внутри начинка должна быть более-менее стабильной. И разлить.